active. Mwebale tera kutamba mu ngaro na kutamba webale Angereza kutamba Angereza mwebye Ekinjija obwanyuma ya Uganda okuteekamu amaani omukurwanisa omushaija gw'ensiri ahi barabe nibaza kugyemera abaana abari hansi y'emyaka 2 ahabw'okuba omushaija gutiire nigwita abaana bingi omu ihanga. Okulaunchinga vaccine y'omusujja. Vaccine eno yaze kulwa need gye tulina. Abaana abato tubadde n'abaana bangi abato abali wansi w'emyaka 5 ng'omusujja gwa malaria gubayisa bubi nnyo. Kino kiviridde kulaba enkyukakyuka y'obudde, ensiri nnyingi nnyo ate n'omusujja guno mungi gweyongedde. Omusujja gwa malaria guta mangu. Omukoro gube guri ha kishaayi kya Boma gushikirweho abebembezi nyamwingi abarimu eby'amagara abebembezi abatoro hamwe na Rwenzori. Kurigira chairman w'entebe ya Katano omukabarore district Richard Rawika nagira ngo bazire nibakozesa sente nyingi okuraguriza abantu omushaija gw'ensiri embiyo kuzikozesa ebindi. Bana abaingi abagizire kuyibwa mwezagama yabahayiremu abo burwaire obwemewe kandi abo burwaire abantu nibamara obusumbuyingi marwaro nibajanja baturukya sente nyingi muno okujanjaba omuswija gwemewe sente zibakozesa kora emirimo endi yentasha n'obwire bakozesesa nibamara barwaire rundiki bali mukujanjaba n'enturukya neba nyingi. Eki kigenderire kugitaha kyabire omu district ya Apak kigenderire omu district Igana Mushanju ezebembire omushaija gw'ensiri ogurikwita abaana. Margaret Muhanga ori state minister w'ebyamagara nagira ngu abantu 16 nibafa buri izooba ahabwa omushaija gw'ensiri. Ogu yashaba abazaire okurebuka ngu batwara abaana baabo kubagema. Omushaija guno nigwita abantu 16 buri kiro kimu omu Uganda kandi ogu gurikwita abantu kirayo kimu mu kintu ekindi kyone kita abantu. Soka kuba tutandika kuteekamu abaana baitu omubazi guno ab'emyaka 2 na okugaruka hansi ntujja kuba tumazire kukeheza kimu ebizibu by'abantu kurwaza bakajja kugura emibazi bakabonabona ekafuuka naku habwendwara. Dr. Richard Mugahi or Commissioner Ministry by'amagara nagira ngo kugema abaana njija kuchendeza hanamba y'abaana barukufa barukwita omushaija gw'ensiri. Ku bantu abafa abangi ekikyasinze okuta abantu mu Uganda wano okusinga ennyo mu baana abali wansi w'emyaka 5 ye malaria. Obutundi nga 30% abafa batibwa omusujja gwa malaria. Ate kino obutundu buno bweyongera mu baana abato. Mu baana abato bano abawansi w'emyaka waliwo embuto ezivaamu. So kizibu ky'amaanyi nnyo kinene. Obukama bwa toro okwegiita hakugema abaana omushaija gwa malaria kyoreka rukundo eri omu bukama bwa toro kandi rukundo eyo mukama wa toro ahinira abantu be. Okutongoza eddagala lino kabaka w'ettoro tumumanyi ffenna nti abadde nnyo ku bintu by'ebyobulamu ye UN ambassador ku bya HIV naye ku luno ataddemu amaanyi mu bintu byonna ebyobulamu kubanga ayagala abantu be bonna mu kingdom babeere n'obulamu obulungi bakole emirimu gyabwe ate bekulaakulanye. Stanley Bayore or RDC wa Fort Portal City yaraganisa kwakwija kwatandisa n'ebyamagara okurebuka ngu abaana batunga okugema oku. I don't want to say a lot, but I'll commit myself as RCC that I'll make sure I help the civil servants who are in the sector to make sure this vaccination is disseminated to our children. Abazire bona bashaba kutwara abana babo kubagema kandi no kuraza abana babo ahansi y'akatimba k'ensiri. Abantu baitu abakuru kumezabo niberinda omuswija gwemebu nibakozesa emirige nyakuteyirweho kokurara mu butimba okutanga emebu kandi obulifite na insecticide. Amakuru agagasha kwa Justin Nyakisiki abwa tayari West Omur Fort Portal.